Bardığında var. Dostlar menen kantip dostlaşabız deydi. Dostlar menen Allah'ın ırazılığı için dostlaşadı. Жақшылығы olsa, жақшылығına şerik bolup, jamanlık bolsa, jamanlığın kötörüşkön dost bolot. En negizgisi, oşol adamdın Allah yolunda ibadatка bekin bolusuna kömökçü olsun oşol dost. Namaz okuğanға, tuura jolga түшкөнгө, ibadatка beken bolgonго, araqtan alыс bolgongo, aldamчылыктан alыс bolgongo, namazga kelgenge sebep bola turgan dost bolsa, ana oşol dost. Anam pulun barda dost, maşineң barda dost. Же сулуу катының болсо ошондо дос, сен жокто кел дос болуп кете турган. Алар шайтандар дос эмес. Сенин диниңе пайдасын тийгизбей турганы бардыгы дос эмес. Балким сен менен кызыкчылыгы бир, башкасы бир, бирок дин үчүн болгон ошол гана чыныгы дос. Алла үчүн бир кызды жакшы көрсө болобу дейт.